karuan tampang apa lah sangat pusing aja. Dah pusing aja nih. Apa pusing? Raga koman gas nih jadi. Kelainmu pengleakan. Kadang sama lo ngeleak mo. Kadang ngeleak ni orang kata lo. Do colek cang kadangnya aset. Do tunde cang kadangnya besar. Hawainya asetnya besar. Badeng dah sekedar kumut cang besar. Lawang kita luang cang pedagang kuku. Elah bakat batin. Lo pusing nasa ada lagi. Pusing nasa. Kaya mana kamu tengok-tengok kena sang belajar ngeliat. No, kena awak tengok-tengok belajar lihat. Coba fokus apa namanya? Baca mantap begini lo. Terpaksa sebenarnya saya